монополисти рақами яки кишвар ширкати Фароз мутааллиқ ба Шамсулло Соҳибов домоди раис ҷумҳури Тоҷикистон бо ирсоли як нома ба кумитаи андозаи кишвар хабар додааст ки тасмим гирифтааст тамоми дороиҳояшро фурӯхта ҷамъиятро барҳам диҳад. дар ин нома сабаби худбарҳамдиашро Фароз дар тобовар набудан ба рақобат дар бозори фурӯши сӯзишворӣ меномад, дар ҳоле ки фурӯши сӯзишворӣ танҳо як бахши фаъолияти ин ширкат аст. чанд бахши дигар аз ҷумла ҷамъоварӣ ва фурӯши шираи камол, шиносномаҳои ронандагиву рақамҳои давлатии мошинҳо, хадамоти тиббӣ ва ғайраро монополия карда дар истеҳсоли позаҳр, бахши сайёҳӣ, сохтмон, конҳо, маъданҳо, бонкдорӣ ва дигар бахшҳо фаъолияти густардае дорад. ҳамчунин ин ширкат дорои чанд бозор буда соли гузашта маркази Вефа Центрро аз туркҳо кашида гирифт. ширкати Лотоспотро аз соҳибкорони тоҷик ғасб кард. инчунин ин ширкат истироҳатгоҳи кӯҳии Сафеддараро дар ихтиёр дошта чанд рӯз қабл аквапарки бузургеро дар пойтахт ифтитоҳ кард. тасмими сохтмони чанд терминали автомобилӣ дар се ноҳияи шимолии кишвар ва ғасби заминҳои кишоварзон ба ин хотир низ аз иқдомҳои ахири ин ширкат аст. номаи Фароз ба кумитаи андозро дирӯз Сомонаи Ахбор нашр кард ва бисёриҳо ба ин назар буданд ки шояд Соҳибов мехоҳад аз бозори фурӯши сӯзишворӣ канор равад. вале имрӯз аз ин ширкат ба хабаргузории Азипилус гуфтаанд ки раҳбарияти он тасмим гирифтааст ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Фарозро бо тамоми ширкатҳое ки шомили он мешавад барҳам диҳад. аммо чаро бузургтарин ширкати хусусии кишвар ки ба гунаи як аждаҳо ҳама дороии кишварро ба дами худ мекашид ба ин тасмим расидааст? мо дар барномаи имрӯза кӯшиш мекунем чанд гузинаи эҳтимолии онро матраҳ кунем. Фароз бинобар ғасбҳои зиёди ширкатҳои давлативу хусусӣ ва ҳатто хориҷиён шахсӣ ва пулакӣ кардани чанд хидматрасонӣ ки қаблан расман давлатӣ ва бепул буданд ба мисли ташхиси тиббӣ, додани маълумотнома ва ғайра, ҳамчунин монополӣ кардану боло бурдани қимати чанд хидматрасонии дигар мисли ҳуҷҷати ронандагӣ, рақами давлатии мошинҳо, кашида гирифтани нони даҳони мардум ба монанди ҷамъоварии шираи камол, фишороварӣ ба рақибонаш дар бозорҳои чанд соҳаи дигар бо истифода аз фишангҳои давлатӣ ва ғайра на танҳо дар чашми мардуми кишвар сиёҳ гашт, балки дар хориҷ аз он ҳам маъруф гардид. ҳарфҳои эътирозӣ алайҳи ин ширкат ва молики он чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷ ҳарчӣ бештар мешаванд. зери чатри як ширкат ҷамъоварии ин қадар соҳаҳо ки бештарашон монополия шудаанд ва он ҳам ширкате ки ба домоди раис ҷумҳур тааллуқ дорад ба обрӯи ҳукумат ва ба хусус раис ҷумҳур ҳам бетаъсир нест. бинобар ин эҳтимолан Соҳибов зоҳиран дар маҷлиси оилавӣ тасмим гирифтааст моликияти Фарозро ба чанд ширкати хурде ки ба худаш тааллуқ дорад фурӯхта фаъолияташро аз саҳифаи тоза шурӯъ кунад. дар интихоботи қарибулвуқӯъ Эмомалӣ Раҳмон ки қудратро ба яке аз фарзандонаш мунтақил мекунад бояд кори тозае нишон диҳад. дар интихоботи қаблӣ дар соли 2012 ӯ бо ниҳодҳои қудратии кишвар ҷанг эълон карда буд. зоҳиран дар ин интихобот нафаре ки алайҳаш ҷанг эълон кардан шӯре барангезад ва мардумро ба ислоҳотхоҳ будани хонавода бовар кунонад боқӣ намондааст. амалкардҳои бахшҳои қудратии ҳукумат пайгирии ҳамон сиёсатест ки худи Эмомалӣ Раҳмон пеш гирифтааст. ҷанг бо онҳо маънии ҷанг бо худии худро дорад ва таъсири чандоне дар зеҳни интихобкунандагон нахоҳад дошт. аммо иқдом алайҳи наҳангҳо дар дохили оила метавонад таъсиргузор бошад. ҷанги ошкор алайҳи яке аз аъзои хонавода метавонад ба аз ҳампошии зудҳангоми он ва рақобати бештари дохили оилавӣ бирасонад. бинобар ин шояд салоҳи корро дар ин дидаанд ки наҳангҳои сафи аввал ихтиёран ақибтар раванд ва зеҳни мардумро аз беадолатиҳои пайдарпайашон холитар созанд. аз ин рӯ баъид нест наҳанги бузурги дигар Ҷамолиддин Нуралиев, шавҳари Озода Раҳмон низ бо маслиҳати оила иқдоме мисли ин нишон диҳад ва чанд қадам ақиб равад. ҷалби ҳимояи шарикҳои стратегӣ чун кишвари Чин ва Русия ҳам дар ин ҳолати бебандуборие ки домодҳо кишварро ба он расондаанд чандон осон нест.
هیچ کشور به خود اجازه نمیدهد از یک عائله کلاً فساد زده و تمام مالکیت کشور را از خود کرده آشکارا حمایت کند. غصب‌های ریدری، به خصوص غصب مالکیت شهروندان خارجی، نقض حقوق‌های شهروندان، قاچاق و دیگر جنایت‌هایی که فراز تا این زمان مرتکب شده است، امکان زیر دادگاه‌های بین الملل رفتنش را تا رفت بیشتر می‌کند. به خصوص بعد نشر تحقیقات ژورنالیستی از طرف مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه این امکان را بیشتر کرده است. دلخواه شهروند خارجی و یا حتی تاجیکستانی میتواند روز علیه شرکت فراز به دادگاه بین الملل شکایت برد. اولین زنگ خطر برای این شرکت الکی صدا داد. مخالفین تصمیم دارند به زودی این کار را انجام دهند، اما در صورت برهم خوردن شرکت فراز به جوابگری کشیدن خود شمس الله صاحبوف و یا هر نفر دیگری دست داشته در این جنایت‌های شرکت به مراتب مشکل تر خواهد شد. در انتخابات یک سال پس با گمان غالب امام علی رحمان کرسیش را به پسرش رستم یا دخترش آزاده واگذار خواهد کرد. هرچند امام علی رحمان با تغییرات در قانونهای کشور رسمان قدرت را پور در دست خودش حتی بعد رفتنش به استعفا حفظ کرده است. سال پس از انتخابات حرف اول را رئیس جمهور نو خواهد زد. چه رستم و چه آزاده از یزدانشان شمس الله نه تنها در حد پدرشان حمایت نخواهند کرد، بلکه با گمان غالب حداقل قسمی از امپری بزرگ او را به اختیار خود می‌دارند، اگر تمام آن را به یک بارگی نستانند. این امپری از حدی که حتی یک داماد رئیس جمهور در یک کشوری اتوریتری میتواند داشته باشد خیلی بزرگتر شده است، به خصوص برای کشوری که در آن 7 داماد، 2 پسر و 10 نبیره صاحب کار هستند. ظاهراً با در نظر داشت همین مسئله شمس الله صاحبوف تصمیم گرفته است قسمی اساسی و یا حتی تمام بیزنسش در تاجیکستان را فروخته پولهایش را به خارج انتقال دهد. بعد بزرگ شدن و پای بر عرصه تجارت و بیزنس نهادن فرزندان رئیس جمهور، جنجال‌های داخلی عائلوی در عائله رقم اول کشور شروع شده بودند. حسن اسدالله زاده را پراندن رستم را به خاطر آرید. طبق اطلاع منابع زیاد این اختلاف نه تنها بین تقا و جنها بیشتر شده است، بلکه بین خود فرزندان امام علی رحمان تا رفت افزایش می‌یابند. اعتراض دامادهای دیگر از نهنگی‌های شمس الله صاحبوف بیشتر شده، آنها خود را نزد این نهنگ بزرگ مظلوم می‌بینند، در حالی که همه باید امکانیت‌های برابر داشته باشند. چون موقعشان برابر است، یکی از آنها با سرعت تمام نه تنها ساحه‌های درآمدناک را منپولی می‌کند، بلکه به قسمت تحت نظارت آنها نیز بینی می‌خلاند. امکان دارد این اعتراضها از طرف دامادهای دیگر و پسرانش رستم و سامان تازه به بیزنس وارد شده ایستاده امام علی رحمان را وادار کرده است لجام شمس الله را بکشد. این امکان هم وجود دارد که در شورای عائلوی امکانیت‌ها و ساحه‌های درآمد از نو تقسیم بندی شده به مالک فراز امر شده است قسمتی از ساحه‌های منپولی کرده‌اش را در اختیار پسران یا دامادهای دیگر بگذارد. در قطار این فرضیه‌های پیام، فرضیه دیگری هم از طرف کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است که هرچند فانتاستیکی می‌نماید، نادیده گرفتن بی‌اعتنایی به نظر این کاربران می‌بود. از طرف دیگر گاه همین فرضیه‌های فانتاستیکی به حکم واقعیت می‌درآیند. این کاربران بر این نظرند که عائله تصمیم گرفته است پول مالکیتش را برداشته از تاجیکستان فرار کند. با در نظر داشت اینکه قاعده وضع کرده لنین برای انقلاب در شرایط تاجیکستان هرچی به واقعیت نزدیکتر می شود، این فرضیه هم چندان فانتاستیکی نمی نماید. لنین گفته بود انقلاب زمان سر می زند که پایانی ها دیگر نمی توانند با شرایط قبلی زندگی کنند و بالایی ها نمی توانند با قاعده های قبلی دولت را اداره کنند. شمس الله صاحبوف که بیشتر از هر عضو دیگری عائله در کشور مالکیت دارد، می‌داند که با جهایش همین فردا می‌توانند کشور را ترک کنند، چون مالکیتشان اساساً در خارج است. بنابراین به خاطر عقب نماندن از باجهایش می‌خواهد هرچی زودتر مالکیتش در کشور را به پول و طلا تبدیل دهد و از کشور بیرون کشد. کدام از این فرضیه ها واقعیت دارند یا فرضیه های دیگری هم وجود دارند وقت معین خواهد کرد.
ولی همین که گرسنه چشمترین دامادها به فروش مالکیتش در کشور اقدام کرده است، گواه آن است که شورای عائله تصمیم غیر عادی گرفته است.